Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kini gilang tuking pentep kibedai buat COVID-19 mentah kesini at fraterik benai ne hajar arkui kes ki berteman mentah kesini gilang news pak lakui kini covered cases gilang kendai pak saukui kes baru belum lang pok kejela begini kita rahaja arsan nak ini rahaja khasta profesor kita pok is hasil siaja laispa show pok ribhai kita khadno mendagasi hilong arko pok is hasil hanyu West Janda Hills Way Ribhoi District Iway, but West Garum Hills District Iway. Kini gilang wajib pentep mendaksi Malaysia.